Sikang thoa ang NS ke hamjongma khajongma yauphaladu juthai odehe ba ang dini media phaiban karon jade ili ang phaima mijingya mu skabo phaima nangba ani basai sumangar hojai ang promita kemprai umrong sodong jendra jini ani basai nulai jade boldora ode boldora ni odehe ang ili phaima nangya mu skabo ang raje raune an khasuma ang khasuma hamjongma angge bishar khlairi oli ke ang phaima nangba odehe subangar hojai go dahana the phimali khersajang nujamane angjang daibo sesna odehe jing nu jaba je 2016 na jaba 2016 April 26 anu jaba court marriage khlai ode mundir ha jaba ode bunno na rajirau kebo uli khorong bai sibansi bisar khlai rikha bisar khlaiban non ha bo rajirau bo bisar khlaiga jin nuha bo dungkha bunsin jin nuwa dong data bunsin nuwa bo phaipinka bunno na shuti jamba bo 26 F 20 F May ha thangpinka pin angke pregnant khlai galangba pregnant khlai galang data bo oram sang phir duade maithigin nonna de no answer laya ko chiba ore angke abortion khlai riban nonna bo 6 month nonna bo chuti phaibini ko bonnona angke council quota not council quota angke divorce paper nokli haiko hi council quota jing October 20 tarik sang kaulai kha sada ko nazba khlaiba divorce paper haiko hi je angke 70,000 ri dada ko 70,000 ri ko dangkle 70,000 ri dada kalangba ode angke musu yaring quota bo longya ani joba bolaya ang bidik nang joya musu bo nang joya musu singya daning ko angke uli divorce paper haikota 70,000 quota alumini kalangda thanglaba buke ang mani adar ang haikota ripin ba bus laiske stay khlai pin council aning ang tang singpin beka council ladang singpin bai ban non nabo council charo ang ke council la ang bo customary law ga case pin file khlaipin ka file khlaipin ma non nabo bu case hearing jaya mus jaya ko ulining ang ke phir judgment order ripin ba judgment order ripin ban non nabo judgment order ripin ban non nabo bo mia judgment order ripin ban non nabo 2 lakhs mane to 2 lakhs nona rematch kabo ko 2 lakhs rematch ba buke bo ang mani so jin hearing bo jaya musu jaya ko uli jangning busi phir ning nabaja buka bodja ang buke mani hi ang police station abo FIR ka CGM court abo case jaba non abo buki case ke dismiss laika busi ang ode Dimasa Women Society DWS JNS Niborika Dimasa Student Union Niborika skabo an bichar ge hosibo bichar phairi doya ubani ang rajya dauke ibu ili jayake ang rajya dauke ang ili jayake bichar phairi manang jodumu ar odehe odego ukhali duhabo nijing divorce ning jaya ho subangar ho jai dahana himali khersajang an sai subangar ho jai dahana himali khersajang dahana 11 tarik khali nu jamane bidehe ibu 11 tarik ha bide jing divorce ning jaya ho case ning sulidu ko high court abo case sulidu family court abo case sulidu uli jangbo pu joha nabajaya case sulibabu bonu jamane buke rajirau jajau na jajau ya buke saiku paro de anglai ning nisin bo bisi busadung naidu bisi busadung naidu bahandau dong naidu bubi dong naidu nislaili jaba kale jajau fuduna jajau phia ar ulisin nia ko joha dua ang godening uli nojama chiskang haning 2023 haning ang himali khersake ang bujang jini case ning mamla jamia ko
दुआदे नुजाबा जाया निस्ते जेसेबा ओबा 2023 आव मार्च नि 3 तारिखाव आं पुलिस स्टेशन केस रिडार केस पुलिस स्टेशन एफआईआर रिडार माथावबा आर ओली जांबो मानिया बो मसाइ जिग जादा दा नाजि मसाइ जिग दुखु के लुचि खमो हाबिया बाबू आर ओदे दाहानानि बो नुजामाने आर दुआबो जिन केस सुलिसाइ बाबू बो केस नुजामाने बो नुजामाने दाखना ओदेहे बुन ननाबो दुहा आं आगेसिया इबो नुजामा सिखनाबा ननाबो आं फायदादा कोर्ट थाइजौआरि पुलिस स्टेशन ना थांगा ओ थाइजौआरि पुलिस स्टेशन ना थांबाबो थाइजौआरि पुलिस स्टेशन नि सिका हाफ्लंआरि हाफ्लंनि थ्रु मसां फायदो जेदे जिं इबो जिसिंया के स्टेक लाइफनांसिका फिर ओलेनिं हाब्लं पुलिस स्टेशन ना फैबादे हाब्लं पुलिस स्टेशन ना फैबादे को हाब्लं पुलिस स्टेशन टू को कस्टमरी लॉ निसिन कोर्टा ओरा मसां थ्रु स्टेक लाइदा नोटिस हाइदु इसकाते जिं अरेस्ट लाइना इबो केस ला गजाम जाहा ओलेसिबा ओदे बुनना आं काउंसिल ला पिटिशन दांसिंबा काउंसिल ला पिटिशन दांसिंबा आनि केस के नबा जाया रिसा पिटिशन दे दांसिंगा एक्सेप्ट लाइका सर्टिफाइड कॉपी रिच का बुली बुरिया ओले बुनना सर्टिफाइड कॉपी दांसिं सर्टिफाइड कॉपी साइबा आबो को रिया आर बुनना को ओरा दुंयाबा बुन असिस्टेंट बथु के आंसबा आं दे नंबरिंग सब नांजावदो सब आन उकिल हाईकोर्ट नि उकिल के आं सिका हाईकोर्ट नि उकिल के आं फोन खाया दादा सब नंबरिंग सब रिसिबो सबानि आं नंबरिंग साइबाबो आन मैडम दे जज मैडम दे को दुआ जिसिंदु कोबानि आं दुआ दे आन आने चार्ज खालांबा मु सब चार्ज खालांखबो आं नबा जाफिया उलिस आं दियाव बो केस के बुन गिजारा आं ममसिबो नबा खलायफिया जादा गो नबा जाया ओदेहे मियारां चन जाबो हारिना फिसा दं गुबु हारिना फिसा दं गुबु दे नबा जादु आसपा जाला दिदु जबो आनला इलि माइ थैजाखा 2016 जां आं इलि दाउदिं रि केस खिलाइबा आनि निं 20 लाख 15 लाख ला थांखा स्काला आं 2 लाख 3 लाख जां आं ना 2 लाख 4 लाख जां आं नाजिख्लाइमा आं मसाइ जिग मासिनि दाम इलिसिनि ना बिदेहे राजिराव ओदे आर आं दे इलि जां जाजोया वो आं के निं लायन दां जिया सिकादे आंथे ने 50 लाख रिमा नांदो आं दे इलि जां मानिया आर ओलिसिनिया ओदे इबो जिसिं बाके दाखना राजिराव जिं डाइवर्स जायाखो ओबानि इबो जिसिं याकेदे मथाव नांदो आर बो मसाइ जिबो डिं डाइवर्स जायाखो जे गावलायाखो जे थारमाइदु जो गावलायासो थारमाइबाबो बो बार माना खलाइबाबो बो लुनु जामा बदु ओके बे देखलाइ जारे राजिराव जुथाइ